الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, ri kusudi ya usiku wa lelo unu rije ri hadisi mbavi holiho de mahadisi yaliyo ho mtanzani, mahadisi ambishi hao ikamhimu kabisa ukari mrejeini van jerambe mbavi ya uka harume bwana ezentu zinu ngabo fukuo jinji aina mrungu wa mbondae jeri tahadharishi ya uka ngabo wanru walona fikirambi zau ujitataza zau yehaze nafasi walonizo wabulie wandu aji watowe izo walonizo wende wauni enti vao waje wabeleze mbio wambe sidera lazimu sidera bidi onge iyo tifikira njema abaha ngarijua ukasonti piari ulili warifungi waridharaulari sijini wa kartina maji kartina mwenje kartina msomo shangabo wandu ambao kwa na ubuje paka usiku kadha upaka mdu kadha kwa tuelewa ya uka waulo wao waonda si wafungwa waonda si watambi hao waonda si na mauwe na mfunge na mto wandu hazini na batike maji batike menje batike mbanu goyo tipia shemhimu mtipari jukomi ya mdu kadha yodeli nyirushu mtuwa mine keyo ndongo ya kimbana ekayo ndongo ya kidwama na buatukufu ujoka enti yaho kabati maji, enti yaho kabati mwenje, enti yaho kabati msomo, enti yaho kabati unono ezo ndongo izo pia ndongo zijuao enti yaho imanishanga yumadiro, enti yaho ngabondu wa hafa, enti yaho ngabondu wafungwa, enti yaho ngabondu watawa ya huma neda mhusubitia jembe kana almuadia wana mdufanya izo zonti pia shami ime mhimu mtipari jokome ya zuki wangu, haumanzani wangu, haumdu kadha izo zila zimu mri ya zambe au keja lazimu buatuku furare jandisa direkte ya hatu loka ulula bidila mba harumanti waikayao wana hatu wa ulawa wa baba wa ulawa wazaze wa ulawa kabati ndongombi za tujiribonti juu hatu emila itafanyiwa edini itafanyiwa alafu mwanadamu gusubuti ya jambo kana almuradi abo mhimu mtikome mrukatha harumo wandu wenda haruma voti wenda wala tamali na mvune zongo zao pia shawo bana mtawa mwende zangu baka mtuni kwa hindu yabo ezanogo izo zilazimu zambishihe ukezi jalazimu kwezi watukufu na mwelesele jawabwela hanyu na kablia hanza mji concentre ngarjo umeya kama laada irenge 30 secondes ribeshe wandu baba ngabo mpira wa Olympique de Marseille ngabo mpira wa Real Madrid shawo ngona mwenje ngona maji ngona msomo ngona unono wana lapitali bamkolisha mndu yakoza Espanya bangujo komoria jazihiri au mndu ya la Espanya jabangujo ya kusome komori ngwaoneza haongeze ndao abunge hapo mipira ya wa tabarukuyo yabo tirante mipira hiyo na mimi tila wa uzamba tina urati uzamba kama mpira mi uanza hanani abunga mjommeani mbesheo wandwaji akabunga wajo mpira utojo wa hiyo timu wajo shawa parwa kokoge mwadi mbage mwadi babage mwadi ndo bage mwadi chau wandwaji hunde ngwa simbu hawe namna hiyo haizo kairi eulo na mndu ya mbeshe reka par WhatsApp reka Messenger reka Facebook repartage republier ili erisala inu lelo iwaswili baba nkera kaubidiri kentirambe hani ulilia mndu kadha mumjini hatu hani kantina parenti na mwenje kabati la pitaleke tazangwa rema abo kujonda ya Tanzania au Dar es Salaam au ikimjomba ngwa rema abo jao la tolo hazine mwanama shemhimu natikomewe au yatikomeyola abo izo ndo ntiro gelazimio rishelizizane watijoja mji wa saba nutene baba ijokiri bache wandu wa mji mraji bawo wajombe wafumbulitsa watu hapa wamba uto komele ya dina to Mungu watu ufa maudi tsikuli wache utokomea shiraficha wala msangaji wewe ujokomea barufa ujokomea torno rasana madisi singungar to fanya jago anembo to hawa jabanu wajado amba sisi watu tauja
hizi ndo zanzo zikaze kifuba ngina mdegeze 30 seconds rijohandisa bale ngabo nukta muhimu hasasi zambwa no arab ikayao ngelazimu yuri hadisi ba owafanya ada kwa tuwa niliada ya hao mafundi kwa tuwa nilie dini ya hao owakomori kwa tuwa niliensi ya hao sira mbaga rijozi wanili ya zonraro remila ya hatu renti ya hatu redini ya hatu ngarjozi wanili ngarjozi wanili ya rifanye za lazimu nare ende natowe mbeti jingabi zaada na rungo halafu baje mrumraji ya jambe uka atapuka tu atalanda katwitsinza jaro mbakana yedo anzi yarumenti hatu dahu yeifo yakazwa bahana shanda bukana kapati wanro wanile mil abo si ifori wanili re mila redi ni re aina rungo 0.2 ifori zi wanili wange amzeno sobanu wa mwana msho wangu mtukufu shuja bawe shuja asa yoni niwaambie ukana zenturala nizo hujangarishia wao michi si mima tokendo bakomelo singa to bwana ntsuwanili ya mndu mwikoni ntsuwanili ya mndu mitsamihuli ti uliliwa ngamanzwe haki shantina beke wa ula ngojenda ti dibili yeye beka nge hazini goteka wae choma la wani atwalo muhazini ngwao yao sirilo mwenzenga sobonsi tina uwanili ya mndu ngamwanili yenti ya hangu amatu wake mwenje wake maji wake msomo wake unono wake makam miti rambo miti roki miti vijai miti darmendra ya ukekendo ba ulo wabonga mjweda ne bandi wa hangwa ulo wabo midero le amtukada na wanele chef de bandi nikila nzibanya anyanti la bondi yo mimi tinaba kane kendo ba ulo wabo sukonga mjoni onacha mdo atwamba mbaba ina mtata shamdu mumjini mana twenda libahira mana twenda libahira kana mtuka kanti o minga mina wandro waona ntokome loba hinga mjofa na kanga mina ikonire kantina reka mtsamire kajautau indeti ya hangu mnaharamu we ingwanzo yamenye dini ya hangu nanyi kwanzo yamenye mila ya hangu nanyi aranganye ti aturi ulili wako moreze famisa hatu nwanzani watu neneze watata hatu watambi hawa kabati maji kabati msomo awintina kanye kensida makana ka ukome ya mdukata hapo usiku kata ibidiri fe dini ya kisilamu yode yatende ransi auka aina mndu waikayao Mnyezi Mungu na mtume wa utido wa mwado ahabu wa utido wandu wa mwado ya wanza osha mimi nga mjofa ijihadi ka usiku kata komelo shati deke dini komelo atide kando kukata komelo abo uwo mndu ya njia nayi wada ukana baraka abo mndu uwo hanjia nayi abage abo gelazimiyo hamara ya saya erikaze kifubanu watije mjibanu tena watije direkte banu tena ijo wone saukane mhimu na mtukome mrukatha mrukatha wakomelo uka atolo hazini mrukatha wakomelo uka hauriulo wa warifungwa kabati maji kabati mwenje kabati msomo wa hundu voti wabo ha Raisuf Muhammad bana hundu voti wabo ha Rametra Mahmud wa hundu voti wabo ha ekem kana urongo wa mjorongo wa izeli ya lazimuri zambe si wanjube gari wanilea wensi hatu ntsuwanili mndu mjomba angwa ammanile kwa chomba hatu wale wangari ya azali na wao yaba mtukoja na bekemu wa mjomba mwikona mjomba mitsamihuli nga mjo fanya chao na sidera ulilo akabijirtanga nyihiri wanilie wananyaswa ulo hafano wale wangara azali yabo wanga mtukambeke wa ulo wanga mjo wana tina udisa baingo hatu kapati mwenje na maji baingo hatu watambi hao baingo hatu kapati kapati likoli kapati pare kapati mwenje kapati msomo sava bainge swala yemisiri pulo sava bainge kapati adana mashuri tena sava mimi wangu kamina mjomba wangu suwa onga mina mrutuwa mwikoni weka komelo abo abo sukiyocha no yatirezo ya yankiti onda sufikiri kwa balo wandu wala na unabebo sauti ya komori bo atukufu mdo yabo mwana mtu wangu tu mapchaka mana mrambie ekebo tinji yana ya utinji yandu yabo maudo fumdu watamba mimi atwela rifati komelo abo asinga ro faba mimi wangu de ka mrokome ya deputy tosha Johari mjomfa mimi kemrani komelo ya Dr. Jimmy zikiwangu bisa mihuli minga mjofa ya mimi kamrani komele ya baruani omoro ni minga mjofa na mdetse zenda bakabati miwa bedo zati hatuna wabebe hatunungu wafawe hapo hatabu asibabu ya mnaharamu wazaliwe
mchifu zambani mtukufu moroni abo ele kaunu yilo wati joja mdu banu sena jafanya directe ya ukae usiku mjoko me adobe ngarjo kufanya jao ulo warifungwa ridharau badeke banu yi kartina ubinadamu na Mwenyezi Mungu na mtume waone saukana Islamu mwenye Islamu innamal mu'minuna ikhwa ema Islamu wanua nyanya almuslim akhul muslim Islamu mwenye Islamu yu hadithi ya mtume ila aya hula ya bangar lidawo yiditen Islamu ulo wa kutumda ile Islamu afungwa kutumda ile Islamu atolo hazini kutumda ile Islamu aliswasumu kutumda ile Islamu Mungu tambiho kutumda ile shango tuambie kana eka usiku kadha gabo mndu kadha banu ngoa nilio hodobi wewe ngoa nilio ndo wewe ngoa nilio mro ngoa nilio ntia abo tika ujani mete angardo ban babanu ngabo zuki wangu ulolio wangu mwikoni yamba ufa anwakato ujamba nango banu ndabasha bala kweli abalari remekoti ala fuke tinde tilo lebo banu faru anaye ndu ngo jairambia wanu banza warikolera tukali yale wezano gozini abantu kweli abo maduka bajo tuhamji amde kama wadi Ismail akomela singar jo faban waitanda ka Jafar akomela singar jo faban ana ya masakala ya majaya ngabo mimi mnada zen lale nambe usiku ndo shauka mzee wangu mzee Ashrafa akomela abo minga mjo fire yenge na akili ngena msomo ngena na wanilie tsemba bya joshinda ni wanilie tsemba binjoshi aina mndona wanilie tsemba bya joshinda shantina ujabana bekana tina uparo jodisa bakaro usiku mjomba hangu umara mgomde ya jo komelwa yo usiku yenge jo fe sankule au bakaro usiku boika yao ziku wangu mwikoni hakomelwa yo usiku yongo sito wa mruhun ari ulili wa tila rafani awena rijuhe riwanilie ntikamili riwanilie dini riwanilie mila aho batije mndu banu sena haja kaza utetezi banu wauka tasi ngaribe ho message for wawenza shonga waheze media bawo una shonga wao bao chele kwani baze titiriza hao chele wanazijana wada hubini kwa anazijana rigulo waritra gazi limenyeleze swala rifunga ritele mwatene ndo wanazijana anakama tumtukete na mjeri meriendera regeti yatu ito mihono na wanara mwana yodeza lazimu yabo tinjia na ikozi watukufu nabi ikabo tinjia nai au tinjia banu kariti watwana wa mru banu karituwa nili ya mru garijua nili yao au mru ambeketi mkomori katina arudi komori katina fami komori mimi shani bia unu ali hau saidi au hamada aina usiku hamada jo komelo abo ido siku wana she kaba inge azali wa apwe misira kaza ende hakaza l'église ndovu mintina haja kakabati likodi ntina haja kakabati mwenje ntina haja kwa ndo ulo wafu ntina haja kakabati mwenje ntina haja ngama nzorezo nena namna hiyo mhima hakuna tikome jai awakome ya Idirisa yodo usiku njo fabo yodo usiku mtoka uniona usiku yetu komea mzee wa hangu au mjomba hangu yoti bwana yoti kiyakili yoti kishuja yoti kiwatwania yoti bwana yoti kiyakili yoti kiwatwania yoti kishuja yoti ki namdeje makauli yale namdeje magari hanyu dingoni dingosi ebanga mgo weneze titiri ke wakaza ngwanzo ndo wangali iza jirindi chele toi hajangu zambo ai hawaye balanga zado daga ndio mtakambisani sada randiro skalo ndo tadari uliliu ufungiu oro atola muhazini kutina maji kutina mweje kutina msomo kutina kompra komya mjomba wako usiku yoyo gojoja yao tobari mwedesani tobari baingo tuna basakala na mafiti marufuza bani sema mecheke ndo seda jiwani lia hindo tiparoka usiku bini stadiri kaura mpira alafunga abo mwana nyasi suo adushinda na balata wakazuki wangu ulolari yo parada malo mzee injia adunge bwana wala ngumtimiazo wala mndiko de balata alafu abuzuki wangu upara Bakara madams kasina zuki watu lo hunu ba upara Bakara lijai alafungo ambio Bakara madams ya karibu na wala yaka urozen kode Abubaka ona niandi yo sava pa exaggerate utona wongu ulo kutua banza wa waranti shango bulu ya daza ya ronkode tabas basi wala Bakari ziko Bakara madam saba nto wa banza eni bo mdatona danze man mdatona ida la light
abonge banu wandu wanu ibidiri wa wanilie ka watende wakomela ruwa wanilie uka oyema na aremwa dabu yani wanilie ao abona nede bangu na hafe mdu wanilie ya mdu wendo ya wane ya mtashie ni kheri na nemeke kana utenda jitashia bo banga morate serse wadumiza wala wakautogeza wakae shaka mdogo dasi ala lebandani aina dena de ekemro la mwede mumtsaho bandani mumkome yabo mikamjaja no bawo dasi ni mtu azimbia bukana watu twekoni wene wa himi joto aida sema sene wanazona hangu na tukonga mina wanazioni hapo Allah amina na tutona wasoma dena mina mjwabu mfanye director abukana emhimu na bakemdo kwa mefahari uongo jona achani mitswani la ikona aba saba na banga monili yonti bande zamtsango ngetsedwa ni la ikoni o ulwa wanu wafungwa no tolo mona opia wali wangarazani wadu gozina wawasa wali kaushanga wadu lapisa ela bakana riba paruka daro hatu wa paruka jawo paruka oda wambia majamvi na marindi na mavushe na mabu gawe wandu amada wanga mtuka jana bekane kaka bo mtima kom mtswani li amdu bana wabasa na banaza liedo ambaye karisera sha ibidia warama sirangale kezono jo jantiani bo ri basa uhebo ekabula tita kamlisani ya indeni Joan Zwani aba usiona siparona usiona siparona 2021 hey mwenye fare wawe Anzwani mauri ubu bala ubwa tijubwa tani wa mbaje ubu tijubwa mrama ufikiri bariji voju shotini yoga jona afatika jambo ya 2021 funga tuka bwana wataire ni tete bwali wede sacho tabari wede sacho kati wakashaba bi wakawarure jiwati watfanya rugegeza 2029 eutuka wani yeturu dola mwene fu para tijitoni tijitulu tijitundu wede tuka manila ne turbo anzwa ni dola tondo ndo komdo fikiri wala kator kasmasu afazal wede chacho on wasilaguja raisa man bayamni yelta jani mejele direct ngoto shendi bo diri saba abantu kucheza muhimu abangabo wanama watukufu wa mkazi kartina maji kartina mweji kartina msomo kartina unuru kabati la pitali baada yake mwanga mjora mbiokana ngabo otorutu omweje go 24/24 ebajiga 24/24 eze juma ngezo inabizokoza pia mkazi si chini hasiba Abu Danieli wenda rengo amba Santoma bango joni kamba waziri indezaranganye miji ya hatu indeza si chini miji ya hanyu yarende hamiji ya masakala wallahi bilahi na mwishiye banga mdu bahai abantu kweli abantu zabaratuka ziona shawi futifarida cha urambia zero wezino emiji ya hatu ulamji ulona wandu zihukume arjo jarenge mba directeur omjinula weyo uranza pia ebale directeur langu lisomji ula pia ngu no songu vasa weyo uranza bari kapomba mndu omjini hula yarango hazini yo kalima la kilaba emiji ya hanyu pia ngongone ishonga isho warengo ba chauffeur waka uranza swafi ngone chauffeur he mumda hupini bili ilo kalima la kilaba yararu watino amba visa emiji ya komore kenga bomdi atino amba visa aunga bore ngamba mro hazini hula aunga bomba chauffeur mjini hula abotso amba ukana era isulu yabo yo wanza swafi ola mndu boko ntujo kange hazini tiyongo libwa hindi tsiyo hindi ngabo ngura nzo bari ngabo mndo mjini hula da soma ohawa magala soma yarongwa bazini yo tile kolisa kamndu wanzo mji hunu mndu atukata ugoro waka na mwene galawa wandu wakufanya hazi ngo wake galawa ola no bya galawa ola mndu bokenge video mahakama special ya ngaba no mitwa mihule zitwangizo makayoni wallahi bila mndu apwe galawa ola ibidia poursuivre quel soit mndu abonge emiji ya hatu baba nitsoro mitso mo kamla piso emiji hatu naliziye masakala no ulaba ya ukeke ngabo mna ichomba yarengo hazini hula wallahi weyo wanzo wango na posto mbili ngabo posto mbili ngachukwa nganduzi 15 wanduzi 15 wala ngwanzo bakela capital mjini ngwanzo bakema jima kemonje bakelikoli je les urumba tukona komjiula bakema ndini centre commercial bakepare wandu warengeze amani na zila pia yoro wakati mnachukana weyo anzo mjiunu ezangu yasifanya ko mjiju bana sasa sino amba pare sirongo jai tse sirongo jai yonezi hawara jai fanya masairi ngabe kachamba mturazi ya pare ngamaze kawe yanzo mjiula baba birimba pare weda hul oula ba ngone miji hatu wallah alafu wajaro joza ibi ola mwizi ano me wani mwizi nguno me wani mwizi
juu zaidi, ngugu tukuzo, bon ventre, toutes mes félicitations. Ele baby. Na mdona bia keti njana inde je dingoni. Ya ukalelo, tijokali nufu jari la tuvoti walende lino memru. Juu zaidi. Ole mana mdenga mwiti. Wallahi inga ula kasero yake ya jorenko. Wallahi ta wallahi inga jokana wika no kubale zebetizi za hangu ne mwana hanku. Ekaya jusubati ya fenzo gozile. No. Inga nze mdo. Dadu ni sashi ya renga dadu ni kwa tuto mvinyo yabo ambia wa maîtrise. Mdu no mewa basa. Ebanu kam jose fe azali mdu no mewa nganzo mdu mwiti amadae. Nganzo mdu boko. Emlich. Nganzo mdu amaja kono. Nganzo mdu tina haya. Nganzo mdu mwenza jendo ina mala to para ya udhende. Waudo wandu wika yao azali wanome. Fikira rinde azali achikada nome ni one fati hungu iwe. Bazai ebanu godo da we misafara. Bani ndi chuka usiye misafara ya bure inuru tsonda ko tsuri milioni na milioni na usiku. Ebanu mshahara urenga unu. Otiro zorenge manadamu. Bani mnaharamu ina usiku 34 euros. Bani zinu kufanywa zisandai. Bani zinu kufanywa zisandai ya chuka ujado. Bani de mana ntuko one mala ba ngamba kana. Nalifanya ziba karturo produce. Eka mtwandi ya mshenzi ya mtawaliani ya kanti zile razili ya fikiri mbano yenza mradi. Aina katondo kwa mtaya mvio tiyo imbala alawa. Zengo hizo bo mtukufu ana Wilson wanduo wenji. Allah ina dhumu wa mduzuki wangu. Amba bufah. Ujo kama nezi directe za huwa katika mduko tsoda zalo le amba. Benza bari natukatuaneza ngo fahari ya zamba uzila. Banagami hamatinda tiba lwa uongwe. Siku yo ato jilapisa. Ajilapisa daina mtatawa. Berza bari natukatiana wabdala gwaul. Ariban le waka ufilmu ya nyumba waro chaba. Filmu ya nyumba mdu tutabaka fatiji sata la peli. Shaka upirizo amba ufungwa ukati. Buda iroza filmu za ukenyumba iwoha. Alafu dado filmu na bukalele jumba langu. Mrugula farata Jacobo na jao ndre nyumba ketukiri uenda hajusa sima na vile nyumba ketu develope. Wako pirizo uli wairo nyumba iwa heju hato abiri wado wajeda hori. Salam taka. La vigi film ya kenyumba yangu tsaidu. Atana sebu na shemiri na devika za shide wa hayo wa chiri. Wallahi ngabo mbaba ulo danker kamba amina mamego mitsanu ya shida tsani sambanyo manja itibiza sa atemdusha ngwafu. Pia wangu wafu kwa bata shida tibiza banyu. Wallahi na tu. Mtu hada watu. Ortesa mwenye gore ngwa kenyi kaptire gai. Tuma beri ile fatiu. Chamara ya gana mundrati. Ela mundrati. Abangai. Eziku wangu wanga bukana tujwa bane akili yangu abuka kama obligation ndo chabani jani mwambia ni ukana. Mbaza michi za tu zinu kela simu yo. Ondwa ta malala na tal malandi. Wando hantu wale mwazikongo labu kwebo watopa. Sabari. Wanuka nyina ulaba mwinji. Unda wo ulaba rilo nu. Wanumre mwanazi ya magozi. Eri rede. Kanyi mji wandu ziwi zina ne wanungwa mndu mzima. Gena wana hawararu. Ngemba hazini kulipa ziwi mego mitano. Harudani kahidi ziwi mego mine. Atina nubabza kireti ya wabala enda watafanya hiyo. Alafu mjika milio uyo uranza. Daniel ingo waziri. Umjua ukasi lelo Daniel. Mjuka mba zali wanza ukasi. Umjua ukasi wangu wa Faransa wangu wa Marseille. Umjua ikoni sa ila mwana ukarika nderika ufanya mapano na buka bandu wadunga azali ikoni. Wa ikoni wabale mapano wadu wafanya. Na mnambie zenu kwa azali zifanya njema sasa koliza ukayonza ikoni. Harajari fumu. Azalari fumu nga mbayo unanza kabati mahakama talelo. Enge banu andra arini kazema bese mtu wallahi bila ndo bazali amubeshelo maraba bomkababa bambese wane ndo uja na ikon au bese urinika mbe na mtinze mbe yo mlembe so ndo jodo na riduke juma ikoni atana ya ikoni bese ujodo kabo haru azala kibaru ashhadu anna fatihu rasulullah ashhadu anna luqbani Rasulullah iyo bese ikoni wajodo mbe wa kabana ritere sari wari fukartina maji kartina mwenje ngaraba azali uranza on watu wala mhazini pi kartina ba ministeri kartina ba gouverneur kartina ba nogo ngoshiri halafu ngaraba unguranzo
ngenge bana rirende sema ebari jokache ngenge bana rirende sema ngenge bana fatiwa jalo la ikoni haugawe yalo la ikoni eri jokache we kama ndi ulo wari kartina mweje kartina maji kartina msomo kartina unono anafuga na ba ndo yoranza ndo mchuwa hewa pili ikamtashia mwikoni abakana aza nuru lifatu jalla jalal utifanya rongo babe sega rjo shiriki besenga beswan kwa joro jamu mda ikoni oja uzukusa ila ndadwamba tiji ahnu muraba wa ikoni emdori mabudi fatihu emdori mabudi ya beswa ikoni oja fanya namna hii emna haramu wei kagwali guju ya uwe wandu shenda hama mambo ya magari kartina mweje kartina maji kartina msomo kartina unono kartina barwaro niyo bate jandu wana jaramba no unumhima aido biwa ibaida na zako agwa wile ambayo doulone sheni ya ukaya ya risaidi oile yale ya beshoze mali enda ya hala anafuka bote fumbula amgashe tikabanye nda ala wandu mabduka mabawe do tukofinalize abantu uzala juzi ko taka udeshi okaka tukofinalize tiale abona mtulidie babi kam tukofanya tawo ebadia takashode asibabu da eba utodo batawo ariritim vubu ya ekakuta to hindu das enya tutu hindu na das ya lale mtiri tunuke be usiku fundiswa mabedi bana yakamba zila hatukamba hakufundiswa ebanu ko mnari ali wala iyo ebanu bahunikiwa mna hitu minitile she ewe uparunikiwa baido alikatanikiwa ta rafika cha dasabo abantu kwena ndo wala warenge ndo walifanya jao bani ko bidicho wandu wala ufanya jitihadi shawada zawanika kuchia tena dan da mimi ulizima lizangu ya rudia ya duntesa wallahi itambi anu kana ngabantu bokongetseli so ndo walazi wabonsida wona azali tjoba basa joinde za hona siba mtu kuipe no ndo wanonanze ezeno wandu wanorired Allah rwemba kana tivo mbulu akenza ya doa baye kutoka ulifinalize ngo tukafanya chao amunge hapo mimi ngamwambioni mwanashe wangu hazamba usikwa juzi ukakabati ndongo nziro amado mdure dwada banidaba mwanashe wangu shamuyini zayoni haziwono azirenge tizirenge bangu kabati ndongo nziro duniani amado mdure dwada banidaba aminja kaenda nasome udaba amina mzee wangu mwikoni rahmatullahi alayhi para mzee Sheikh Saadi Tiens, bon, on essaie différence, il va nous fondre, il va nous et mana wandu watorongo watu tabanu wala piziwa kwa na ushindo stahamiji ngo unaweza haki wallahi ngo joka zaliwe yemwi ngo ajua shaka tusibuti urongo paso jamru ishelema janvi haudu wo mwenza hakamu yatu jamana jamto wenyanzi atanga budeja sisi shamdu ya Zambia namna yede mana watoja wahaba shango ajua keza nugeze ndo nayi alafu mimi tijatamba ngamjibu shabani ngante ngwenese utida jibu ngento urongo wewe kaula pizo tudo jibu wewe ntorongo kaula pizo tudo jibu tamba majaya bahi mzee wangu mguna mrehemu mzee Sheikh Saadi hamba ukana ebanu mronga ba utijibu toda zaka makutwa da jau abanu mro fonde wo kangala majaya kangala hamba mreti mtabwat neka kangala baja kangala ene bia joli babi ene de ata e bourse de anga milez antizo ene asome ili aja dola pizi jokana na some dola pizi tikana na some ntikeda ba ntike mjinga ni some ba mnyezi Mungu habari some jeni fanya baadhi ni udamna riali kaga ekemdu ngodo yalo le bahano hede amba maliyo timhimu bora uhunda basi mruna tabailo dawle nzatabwa komzaze mwenzandawo na bala edola ele balaka yasiba budo usiku wa fixe saliranti bainge mjoma nentu iyo shami de sali banga mwanzo riali wana bakabatu lolo wa mahaba na ndeni mdungu lolo ya unde mapesa isali la force quand on bizi wao ototo dauni unu na babo mtowenza mnara mu mtowedi ngosi ora undra basi pangele chimbo odo mteze kodo maru moni da ene famia e abanga ntori fumbo do hanyu ba ematui ale ni ovumbulo azibi nge jam ti jesu aru mwele chimbo le jesu frasi yo riches aina ujogenda go lolo aishia mdo wa mtate moda ni ula mjomba moda ni ula mbakana sise mimuda we basi bora undra ba ingori sitirizo dabo kabati ulona jana sitara wabwa
tilo na jana sitara wallahi bila baingo balagata demba ukumbi ekenge nimba endraba ukweli watukufu endraba ukweli namduna bia ketinjia na imbezara kani nirejezele gari enda tijaru madola efanyo jokemba ni mwaka utamag ba mafundi wengi walo montiani ho walo na elimu na izozo tipi au walo na taratibu kama sina janao wali wa indinga wena indio wewe waoda huyo ukadaho kama nzuri hadi pia ni mbaze framia mimna haramwe kaujo kubalendo la inu rahota kauhundwe sali ajo uro necessa ba hojo wangartungo ta sali he mwana gartungo ta sali ende yaro mipira yo ata yaro volley yaro tennis pickpocket je m'en fous e kaka na ureme ba kuiba edarenge mbu edarenge jini bahari edarenge dada hubi ulibali elije e kango lijo kubali kazi mpa kandi ne kofia bodi ndi kambi abodas kamwe Dubai mabubu imema no anango we mango saero date saero ono mdutina tamba ida jakapale ele gauni zili be kominane ebe jagari ore zigele kera basi unikiwa yoga zata bana no duni zata maga menyo yada abange yabo watukufu suije amado na kanzani mwambie ni banu dokana namjuhe ritini wandu wanu ni mlona wandu Pometra Madame Hamoudou, bahuri voti 2019 ubo ho, mwa hukana baraka. Ndisufu mamidi bwana mwa hukana baraka. Watanyi wa mlona wandu. Banunyi wa ilim divoti mboha. Ekamparo wandu wala majuha, wajushinda wa mbaili yeni. Rauliliwa, emba ya idiri saina suko ija yumkantia ni hapo. Numteresani. Mlona ile trengwe la timi ya lila la harumuze media ekamjuhala tende matende renda ra kombo wenzi aunga manzo utina wa mwanadamu chawamide njoka utende msanganyi na wandu sawa la wambango wako au wana ila mivuli je mivuli ya sambi au kasambi katina wandu sambige na mivuli sambige na mivuli alfana basavanja kahari shointi problemu yanti beba c'est un problème yanti comme sokoli mbaba la ya fungwa bona nyuma banyuma mwanza handabu inu problème yanti kamili inti problème ya sambi inu de wanunga mtsinganzo ide chuwane na sambi inti ya sambi sokoli yoti ya sambi gana mumdesi ya fezen kudu umwesi ngatsuko zunguli yabo ajide mabanyuma mwanza nganyine mwana nyanya afungwa kamtina tamara kumfanyao ekati usoma itima no la maen namjori fanya rogori si sedza haban baola kana ula waba la raili azali ya kantina mnaini maremu Said Hassan amwambia ya ukana ende hamba unifungulie mrola abana sondreda hizo aliswali elibaka mabian Said Hassan amwambia no pia warumi waende amwambia ngani kantina mnaini to damba masikini ngena mahakume masikini tiono wala dondo Abdurazak Kushansi wamba ede mwanyanya ina usikyo tojari kazada tibanuka waya isati mizintsukata amamdu joka urohidani waya isati mizintsukata waya isati mizira isisambisi timishan menwa ni daimida ina wantu tsono photo da ina wantu ngwa ni da 2029 arugwa ni 2029 Allah billahi ka banki lititindo niyo inubana kan so wona ka ya numa voira kanga bomrume ujo hima au ujo urongo wa manna 2029 ntujua kele la pajimanga la popotela la tijido toni wala bese ode mrujo kana mugo basi daina we yashindwa na aljannatu shapi yanga mjo ujo muwani mfe au mdele wa jufumu wa uzire amdeti amjobo wa shomoni ekemhundu wandu wa mdunguni msihe nendera atake mna haramu we yabasa namju hebo wa mkazi na bakimzima yabo yambegena mnangari abantu ba wana hangwa nana shwangu tsao waisangwa upre abanga mdasa ukweli nyide maroli usiku chef de pante ature me bandide mtoka ujuhama de chaucha amkirati babo yoke tsone sa ukweli abajwe mzima bo mama baganye na wandu sawa mtendenyi waidi baganye sur terrain vetra Madame Hamoudou dawina fundi suma midbana na mjom tende wandu wa mdungeni mdenti wala mtowa amineze kikineze munyi baraka marenti wala waheze voti wende damage na mjomsi yabo wandu mduke
bambao ni washili wandoa tuwa wamduke o wakweli watu mdungania hapo diwa au gamda sao basi ile namna ina usiku kwa morine errore e adane errore e dinine errore bado usiku metra mahudi watu komela bado usiku futi suma bidi bwana watu komela yoti kimbwana hiyo au mwambie kesho moniga bo l'hôpital inkou c'est bon ngabo autoroute ngabo ze supermarché ngabo ze l'hôpital ngabo ze liko ngabo izopia abo c'est bon namdas aba saka mtina dura ya ubuje abo bado usiku metra madam hamuda jo komela abo katina mademo mdaili mwanile kama na nyasi kura kwa bari sheka ngam manili yao ntinga manili yao edini ngam manili yao zero za hanyu no baba hanyu no tata hanyu namna je mdasubitia mbe kana adeke wa komela de njuju yoti fikra ya lazima mtu yaione si watukufu afungina tunaleshetwani upande huu kwezi watukufu kadi wanao si wanaume ngabo walejea ngabo walojao mwanamsho watu liko kada sina yeu paronado wa mata na mwanamsho watu Maulid Abubakar na kablia mwanamsho watu oi Maulid Abubakar aparorongo wabanu harongo wanai bahata timjia sambekana tijao ekei pasa ya je ajitamke bani ata hesama mara ya bili au yaranga mjuma bia ya je ita hesama haba arungu wanai akabanu miula pizza wa ikoni miula pizza wa mita mihuli ezendo nai ko jambo wadunga yao shaharungu wa makauli ya tulazimu haruma o watukufu wa heshesi wa shanzuani le kauli hilo tili condamné tili lani akati mkobala la piziwa la pizwa ulaji ndo ase kwa ba ya jao tililani mimi fakhari mi mwana mahe mi mwana shewahe mi mwana mahe mwana shewahe ele kaulu e mwana mshohangu ya nambadinu tili condamné tililani iyo tunuwa kwa ni rudi nizambe yabo ngula pizwa haku si ulapizwa haku ni bando ya wanzuani si ulapizwa haku ni wangazicha si ulapizwa ni haina ulu rumwezi ujo kulilapiza ina namna yanza ngabo wanzuana kula pizwa wangazicha ngabo wangazicha kula pizwa wanzuani ngabo shami himi upande wahi mwana msho hangu woi zuki wangu woi makaulu ya yamba tialani njajibi wani yoka jalazimu yabo niyabatan anha jaw kami ujaba ni jatita samaha wanu wakati mwingi Allah kamtao samaha upandwa hai owandu ya wabless abewa habira izozo ujiri azaga mfikiru kama senga mina ili mbabi ya dini na ya kimangara hana zuki wangu wei mwanamsho hangu yabonga meyo houtukufu wa hanyu mumsamihe makaulu ya paro yamba bayo ti makaulu ya ukaje ya ziembwana bai linujudi la mzazi wakati hashindi harongwa nai jabo kami ujwa urongwa nai banu jabo kawenchwa ko urongwa nai uo mtume sallallahu alaihi wasallam duobo ko haina yatoka haba hakahambe izo yamba yambe wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mima mjwa ko lina benda abo na benai na bejao ko kabati unero wa haika batu ambado ambaja utambeja udo ambaja washasha tu ambuka la pizza mbuka fanya jao shawala ujotambe mukala pizza kama kutumona turongo bahenge rongo akadoti mapo hajuvuba makauli ya jombo ayo nese kufuri ya jombo azo yabo manda ndizo ya samba hizo kejazie mbwana wandu iwanao ngeda ena bandi ya wanawashi wafikiri ya wanaume walemewa ikaulazimu riwa kompanye riwa saidie rifanye monano wa hondo washe wa komori rijue namna bidem bwana inu rijue rifanye aina hali wanahatu no wandoma hatu ngwajuri ransendera ulo arifene mshenzi woi engari soko mori ngari fanya ndo zibi yabo gelazimiyo hutukufu han marhaba mtukufu sabah abo marhaba meji banda dezesama zahima kaulu yatuka ya lazimu ya risa na ya laani wa komori wa yakondani mane msho hatu ya zamba ya mbaba arungwa kado kume kado nzima kado mbile kado ndarwa sisiza hajami chamdwa joto urongo wao shamimi bide bana ma auka emalahu ya Tanganyiha emalahu
si hama wanyanya ndo ze fami ngabo ujama ngabo uwanzani mimi shinana naye utopishana na mimi wafikiana ukana ngari wanili yao ntine michi asubuti hanji ya habari zibani iyo ngabo wandu wenji waziona watu subuti wazamba enamna walida bakari yanji ya habari akobala habari wala ebateka kaja egeke tina bora mjia zibani banura atoto kabesamba enutuka wadini abana dorumizo wana hangu arumeze hayya ala lukumani hayya ala salah hayya ala tijolobi ya serina wao enamna wakawa shaik ila falu wake wandu wa igite banu wambe bonti yabo emana msho hatuoi wala tansa والفضل بين اريتي لوازم babizandu njema zinji yazifana abonge wanasho hatuanu wakusudia ya ukana ikaula zimuri ya kompanye risaidie riposte wanauma hatu bawalemewa wasaka rutuamini rijori fikiriensi wakaza monano wajua una nepari man le 26 ili ujua ebanude namna inotandi wandu alone ze parti IPDC jua orange wa onti pia mdatsambe wewe ndo byatendea jauja narendera hadisi esenogo gezilunga onti wanukwa turu milioni watu Allah hiti tunduti munduka wapati mundu utoka ujambe ngo warumi wa ngwa wandu fanya cha kumpanya boruto ushinda aura renda handu mata andu renda handu matate angena ri milioni nasho hatu wanu banga bo isa wajitolea abasa yinu wajua kana ngarisa komori rende rafe singar sokomori shakar tuenda umalawni hatu ngar sokomori rende beti salam awaza lingo do yari rengo wana washe mengo mitano wana washe jana uma jana maili ende wafunge abwentu akiyama ya komori chirosku abo sisi watu ngarjo wadunga abo tu utende waridunga abona watende bo wadunge bayizo ikabula simike eya juha ya tende banu ya shirafi eya tende banu imama adu ya sana hamadi we itosha ya bengarura hafe we la arifu ibn haramu wallahi ta wallahi kaza li aturo harare jasa komori uqsimu billahi alazim engeri deside wandu majana maili mararwan raba gari sokomori wallahi billahi kaza li atutawarare jasa komori keraba kabatu ndoha garendao beti salam yaboze famisa tu na waribuli azali arengedi ari warife au garendao to abonge yabo kwa nasho hatu wajuha wabangwa endao na rijori wahimilie watata hangu na rasho hangu njokana wana mazaya warenga kwa tungo ufiru wano no swa mvinyo na bange wallahi mduna ekemndu lo nakiti ngwangadiyo eze majaliko utofikiri mama bahayala somo na mna wenda ngabo tainu shawe mndu baba we ntuju wawe yaredeje engo wana walo na jana yo kabomba ha emanu redeje bomba ezintomya dasibizi bomba uzirenda ovana salama nawe imbaba waka wafanya masakala yabo hata wandu watodaza kwa kabatulo na jana wallahi tallah tab ewe mbaba ndo biwe imbaba we mumda hu imbaba toja yakanti na mnainu banu yato na mime mwone bambe se kobidi muyone banu yo afera watodaza kwa tuko mwangalia tamba unumsiba mziro be atuka we mnaijana sha we mndu mbaye de ufanywe masakala yanu we ile mrumani ikamtuona ka we mri afobiguni mara zini inaangalia kama mjushida limonese ni yo hembaba uona na yona msiba mziro bwa komori atoi na mumona amona uzini na mwana watoto kwa tina janai
amjomba ebidia zinga bomjo swala Muhammad unende banu vuru hindi banu uli hindi ewe mumda mbaba we ewe isadaho wana wala kabati wonokana wiba namba bangu bala ajodangu habala eshetwa shireme hafu bala wakamru mwema mbaba mado la katundi hange msirini gena tasibi ngurura dino parale shahada Quand imaginez il antia komori il enga intindwa jomba kabo baba mndundu azitsoi arumati tsaino wallah talla ulamsiba mtiro shawanga mmone yao wa komori ulamsiba mtiro shaba anga mmone yao wa komori wallahi landim watoto kwa tina haja mbaba ka weyeno do tourne atwana sijana wakatokwa kwa zina wesambe namna ila wakati mure mwane na vertige ewula mjinda ubimonti ewala wandu hindi ewula mbaba ndobi ewula katina wana katina wajuhu katina tobi amada ila ya jeya dangushe bala pasuweshe itwa ezila mbiza mbache zila boko komori wana kwa tina jana ina fair na ila hali bomba ha sebari entiro rabo wa komori mono angalie majaliko nezanuko zilo komori ngo hisi ukana abonge ekenga bo watsatse nawe baba attention kamwambia ni ndongo wanu wandu wazali jana tiparoni mrwana bekana faites attention bo fakhari to amba wonde wazungu we mru haula likwa bahanu zentuzinu ke tubidi wende wallahi tallahi amba faites attention ba azali halembele ya daino roha kujasharne daina wantu nabonga umegoni ekekuchwa mwadwa bidawu wararu arwandu watambishwa azali ki contrôle bazali ya inaba hindu ya jowo ambaye itowe ne hulaze gujo itowa parce que wajwa ukangwa waruma problem swafi ezajiribu shini zila risaidi ya sisi auka enfaranta no wandu wastafidio wauno emala wanda wakaneto amaya 100% de océan indien tabu shinu wafanya sida basi watoe mna haramu wala abewa hunu wabushingwa na utunga ukaubohe mna haramu weya je yone se miliari zatu ya zirenga izo ngeri zingare mna haramu wa jorambia male mapesa tu ya dio au yafe direngeri wa hize likoli riligo wandu ritoweze ona yuli yoba alafungo ngo mna haramu wa ujeza nayo uyo Faranta amba ngamba kitena wala waje wafanye zila ne mna haramu wa sumani woi abo ngelazimio haraka babu solution inde mana nambao ya ukana ngamjoka utengeza ni mwambie ni roho za tulazimu hosabonzi abo mishewa na pulasha hitwano wazungu wano hauna pulasha hitwani abonge watukufu nabake ubinadamu mdatsemekana mitide na tende ya olade ya tende chao watatatu na wanasho hatu bazinu fikira boko mzee wangu mzashirafi harumisa bajuwabu SMS ibo shafi ubo larifu bo tosha bo Jimmy bo asana amadi bo mamadu bo shirafi bo sedali Mohamed bo mshinda bo kombo bo ama bo njoheri se komori baina hali aina hali Allah billahi kazali ajua ukanga so komori Allah ajota warari jenda komori ajota warari jenda komori uqsim billah au kangu juo ya ukana yabo basi tubakina mnaino banu ana usikurso ulili warto fungo basi mtotolo mjaro mwema jumba ya hanyune magari ya hanyune wadrasha hanyune watata hanyune basi mje mjaro mwana mafuko banu basi mfe habaridi ha sakanywa madu hase sibake tushindo stamile baridi abonge yabo wodo pande la katero mwambieni ya wanasha watu wanu waparao ni zaze watukufu mashuja ama watwani le 26 ngarjo mwanzishani adresi van mwedemo hadisi beka kudumekati kuhinche wiha namjuhe mwedemo afikirio wana mazaya mfikirio wan raume mdati joza mwana halindaji ya lola ajaunde ola mdume ajo jamlele anede anoda mdumshenge yongu chose kula zinu sawani takfin wanawashe bidiwa lola wanaume bidiwa lola wanawashe au mndunge mwanamshe ambe balunga manzo mndu ya janlo lemi nge mwanamme ambe balangwa nzu ya lolwa yeba
Hizi tabia za kishenzi za benu habanuka lelo wala watanga bawaja uja waina usiku todo uja habanu todo ura watoto basi mwa shetwana wapashi. Mtulonga liyo wana wazina wale watu wa mnyanya amtuda zamkama mtuwana babane kewa ishanga iba wingo tuka urambaji shamjezi mwa wavuro wajiwa ishie za haki zoni zona kanzari mwambieni ya ukanga mjo uparabo watukufu ezentu zija ozinu kairi mkepre jerende rawani diyensi ya hatu kwezi watukufu ngabo suje wikayawe mafundi wa Komori bese 99,9 mengo shenda fasl tisa tena kwa tusubuti hamba ezahe eada sha Mwenyezi Mungu hamba balligh ma unzila ilayka min rabbika na mwambe hizo masoma na msomese hizo masoma miongoni mwa wandu walaniwa de mndu ya soma ilmu ya tuyamba ramba ritawe Israfi wa Komori ikaramba ritawe Israfi yabo miongoni mwa masuala mane mndu atukwa uzisoma rutu wa kiyama dezema lizahozi hundunda ho uzirumi yache la tazulu kana ubushi kana udisa قدم العبد إذن زمان ندم يوم القيامة والقيامة حتى تسأل عن 4 هاي جوزي سؤال منيان عن شبابه وشباب وهاي وعن عمره وحياة واحد كجمع رمبيرات كجمع وهيزات كجمع وعن علمه نيزو يسوما إهازامبا هاروم يزو يسوما ياميسو وعن ماله نزمالي زهاه من أين اكتسبت إذن وزيهون له وفيما أنفقه إهازيروم ياجي ريدا سانغار تنغو تيهانا جاو نبانو نغو جوجو ودان جمدوني هبا بزامتا بيكا وزي داراو تحسبوها يجينا من عند الله عظيما كوجو جوم جامبي بوني هانا نروكو بكوكا وداراو لو لي يمندرو سايدي يمندرو tata wana makaudu wema subirie wananduko mafitio tawa utambeponi adhkaru la ilaha istaghfar gojo juwa wananduko watiti wananduko watiti wahubalie wa usindishi Abu Jahali na Abu Lahabi wananduko watita mahiri daru mashuhuli de urenge zindu za wantu emwenye ha depasser hangu anzu yata zindu aji urenge shaula shawandu wendeza aho raujani kwa ruhusa bwa onde watemba menaje wande ura masezindu wana papier toilette walo hazini hulano wana topalo na ngo ala pia wabala uja nisa ndela pitali wande urengeze gaza ho wade nentini na sida pia mbabisa sabuni za kahula ni papisa chelini papisa bastuzi bala wande sa eni atuka ujua ngebidio mtu andi sotwa ngo senkana ezinu zahahe ezinu gena droit ya nive awanu ngamtodulu mubasi ne dena zijaze hata sonti pia mtu oringa bahendo sheke utubia Mwenyezi Mungu usamihi amri arejezeke shamkana ujua ina mahala tukufanya hasi wakomoda na mamdu hiba hiyo yaliyo ndaida takfini doli koli uhibeze stilo neze akrinezi yone mane ondo l'hôpital on doit hibeze dara uhibe mitao uhibe ze produits lo hula udesao ondo le tel on doit hibe wana sabuni uhibe shaula shawandu bale udesao eka unikiwa ya unikange jo menya hange jo la tiwa tafadhal shaida kana mru ende bo bari kabati mru wala mru abali zembi udesao na kabula rahedera ijaja tinzi asiya abali takaya wandu udesao zongo zilo ziro bwa tukufu nezango hizo ngizo umijini hatu pia no malahoni neze famiza hatu abobora mbaku amfusakum ahlikum nar khasanda sirilo manga abuka komoriho
zitanda mdu tsone zuma zuruvu ne zemba ushambuka patsi dara kapatsi ndeni alafu ishiyare mwana azalie ye daktari na jabu ngono tobia zake shenze na mnaka bomba bunguze misafara ndera tsamba pisa zitanda iyo mrume amba pisa zitanda iyo ndao namba pisa magodoro baba no wade watu ngula la ponti watu ngula la izo pia nguzione deda baito akasoma rongo abange abo mimi ngam mwanzoni hamnyezi Mungu abo John laumu shaika mhemu ho mabiani yokana kuna ujua hambango do hazini hinakati utoka ureje udoba la kontineri ya produit ya mali na zindu wako zilatiza hao zilaza hao wananti kamili kao nimba mshahara hao ambao ndo fanya baadhi wande zao ekaino hindu ijomenye abiyende ya lati wawono kana unikiwane dama na gojwa urenga shaho renga watina idhini watina jao iyo tihaki yabo tinjia nayi hautinjia ndokozi watukufu wandu wazaza hatu wandu wanasho hatu wandu wajomba hatu wandu wabebe hatu ngono mruede arumalo telelo kwanya ahibe masutu ahibe mafursheti ahibe wana walanda ahibizano cha wono zano zantu ya santurope wono zano zantu wanda iltoni wono zano zantu wa wanono wakaula tezano bala ile haba na rwambazi yose wala zitaru mwali tubalazi balala ando tsonede hamade marome wakuva imabwa basiri unomra kufikiri lajipo basi wado hibeze telefoni ne mara shiwozi jaza namanga tsungu watshe yabo tinjia ro tinjia na ikozi bwa tukufu rijo timizi eza uswada haizo hautimizi ele swala ndalini adaya ondu wafanyao mgungerada ukatiradhi yodele swala ni muzisa oni ranzigeri jaru mema jawab adaya ifanyishi hao komori mgungerada ukatiradhi amdidole jawabu la nyubo tukufu adaya ifanyishi hao komori Mwenyezi Mungu ngerada ukatiradhi avuga mdindo bandi ngani jana na mingo miraruna watsanu yabo ngamdindo bandi ya hanyu wanike jawabu yabo adaya yinu ifanyishi hao general Mwenyezi Mungu ngerada ukatiradhi jawabu la mando katiradhi Khalid Dardur katiradhi la mjibu sheleye ba aina mrungu someso izo yanzao hawi izo ya soma maudu swakiyama ngamjo mrengani temwe ngamjo mrengani temwe ya henya daifanyishi hao ukamimi tsambia mbabiti tina soma tsambio wa komori abwe ketende tifanya abo tifanya shanga mjoka tirumaswi ekenga mjoka ukaneze tauba ni dokanizo mzemla zinru hambange radhi owadunga abo pia ngwatu hamba kati radhi yabo rijibu le jawabu hao ngabo wenjezu haruma wanru kume wajibu mndu mzima de yamba mgunge radhi minga mambo embabititi inasoma Mwenyezi Mungu akaurongo hamba ukana wabtagh fima ataka Allahu dar al-akhir wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsan ngabomba bizandongo wika yao abonga mjo shele ujo kaenda fanye ya juwe haukaramba harumashi yo shambwa wa majmu'u thalatha rasail basi shiyo isho waja suala lamba hal lilqawl wal amal هل للقول والعمل قبل العلم أو العلم قبلهما emirongozi nezitendo azitendeye elimu awe elimu itendea emirongozi nezitendo basi kwezi watukufu ele jawabu al-ilm qablahuma elimu ngebidio itendeza ngo hizo kwa wandu wetu wafanya ndongo waonao
wakatonu kwa swali chuma wana mbeze mrohi eze faida zilo arume ya da hindi eze hasara hindi ili mru ya juwe nyi matufanya ikenga mwedo mafanya nyi mafanya ekanga mtahuta uba aunga mda zao ya ukanga nyisuri ya ukamfanya ndogo njema moti eza mwando timonese ni hadithi ban shabala si ho universite si ho mbari tendeze Qur'ani geri janeze mtume ya janiso Mwenyezi Mungu hamba hili wa ati dhal qurba aruma surati al-Isra namniko wa karibu nani haqqahu eze haki za hao mwalauliye mwasaidi mwarongo zendo wal miskin nema maskin wabni sabil nuwandu waikayao ngwao walangwa soma obonze walangwa wala ma immigré wala wandu kungwa l'hôpital wala tubadhir tabdhira mtifanye israf tabtira innal mubadhirina bahakika wandu wafanyo israfi kanu wao ikhwana ash-shayatin wao duwanya nya shetani ya bola zilar duwama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun abo komori wajora ntito na bapia wandu warenge banuka komori ande mazmeji ne mavallae ne makuze wa shetani ortonza rabu wandu wanyanya nwa na milini ezindo be ambie amba hainu ndufanyo israfi uwo mwanyanya shetani innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin moti na mwishi yenu afanye ada ya kejuma utahamafira atufanya yadojua ukana banunga mwedona dube malani boikayanga abo majito ishele maudu basoja mramba minja kauju ngamjua ashe alami atikum rusulun mbeshe wa mtume kamjaishia mbeshe wa maswahaba kamjaishia mbeshe wa andoba mwezabu jatsugo para fakhara jara mbieza haya dainuba abo eketa mbaja utukabo eke chetwana ni pasha ngamjua ifanya chez base ne tranquillité ne conscience yangu abasa na tout soit en vous ngamwa bioni ishele parce que tu dois ndibu la kadombili wewe ndio usomo ngojweza haramu neza halali ngojweza mubah ngojweza karaha ngojweza sunna ngojweza fardhu ain ngojweza fardhu kifaya ngojua ezo ngoizo no kujambia wananyuho na Mwenyezi Mungu hamba wa makana almu'minuna liyamfiru kafa na makati walo wanadamu bahan ifo maislamu babuhe wandu ndio wasome alaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ad-din waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ifo bake wandu bala warohe wende wasome eke wende wasoma jobe yoyo ukiri yoyo kekiri enugo ya madu bona rikikomo kusimu billahi mtazangu akauswali hava gauni la dena mnaino yo atabasa nyimeni banu tikawombele ya mrudua acha ndo bala jangu waswali wa na maganduru da wana mabubu wanu wako mihondo ata hono ubu hapi arengemba le sobishi ya Allahu akbar irwangu uzungu mtazana boy wiza bariwe nguva imna gauni emidu hunu ngo yone hausen tule ka hunyama shakabati mrujo makana ngamina magauni mararu tano alafu wenda watayu kana mruka vasilipo ya swali andula washaka ndumshe eke gujoka kabajaru amba hindu swali batina shaka bila haraj ekabaro habo change shaizo kejabwa hanu kamdudo swali batina silipo izo kazi rado na chaucha yoketi hanu amange watukufu ngamwanzoni ha Mwenyezi Mungu jori tsanganya harumembe bo jabu yari tsanganya banu siro wa komori remaisila monti pia impimo hokani mwambie ni banu mafundi watu kwa tusubuti uzamba au kangwari yao ata ngazale miada hati kajane desai baba la besela kana ikinda besela la jaje besela besela emanu lobo ufanya wada abo ushindo ya makopo na malene maruvu tubira nezitasi malutoko pa ufanya na nifanya kati ya izo njo hundaru mo kombi njo hundaru mwele jeleo banigarambula nao bana ana ndio renge shabana feta wachawa zikausa waziba etino jado ambacha ata ando ata bibi harusi na tukoka kopi keju sasa dunga ya bibi harusi katina nyilenge na pale ya madami ala wayabo endea kaza nkobeza hena banange amalwani mabuhu ala wayabo endea renge kilo 5 sanganu za podaji bahaba ema totone mabidi neze kulorine mabanda ala wayabo endea renge
zenyileza wafu akaza ruda ziunganya ruda zikausa ruda kofia mbili na ndio boli zitwa sahura ndo tula zitwa sahura na wao haina renge mafu ya ndio basi yake amachana bale mafu ya hinga malo ni mabu je hangu wala bala njaba la jifiri shule isaba la to jifiri bale mndu mebaso murtada ngutula la fupinda wengu joine la murtada bakobala aba hangu tona mabala wala de mwanya nyaduo walula na aba semanza no yo kaurompira no walojosho nitola yakatola yandiso demonter monteri tete kobe ula teze dina tema nyo toa pia demonter we ha njomba hangu wede kuze hangu wede la kaurompira mbabisa sura ngo twamba wede mwanya bibi harusi geda abonge esenela sidia basati ola tijaza o ado la do adale o akauhunda maste seba koshindo la pizio bana basa mtuja nuzura bana abonge yabo bwa tukufu mwana nyasi hamba mgungera dhine hada hojulizaze ndola yo khairi na baraka hauta wa fitna walima ganzawe mamaskini waudu wa merite ganzwe majirani ganzwe karibu nawe shakuna ujwana bale wandu hule waje wale urenzo wa karibu wake bala ndongwe matodo wa torture ni maana Mwenyezi Mungu na mtume wa usu ya jirani halafu anele basi lokana wandu wafanya israfi shabala ngo madiyunina wajaza juziti karuma wandu likawu hadisi ele suala lija ngabo mria kaulola ngasina mashirini apatwa pauni 5 pauni wakati yo ikazi hui zitano ya masaili ya fiqh ya bidon ndo ya ile wa komori ijaba sa pauni giyo ralinga bya basa bwa tukofu e pauni giyo ralinga amdambi e pauni giyo ralinga bya basa amdambi e pauni giyo combien basa hau kaumria lola kamonanga rokula na waduhazi shile yo 600 euros e pauni gejuka au double inda ibe pauni ya 100 euros bo mzati Chantal ha inda ila hembaba kaulosa inu pauni la ibe ya 150 euros ne 100 euros ezo pauni ndi zo mbese pauni za shaba hizo pauni ya 100 euros ha Wananga nyinda huyu Ndati Chantali Beseka sina mahamengo Miranda rukujenda Dubai Ngawe hamade mzate ya kauloza Nembaba wenda wakauloza bwana harusi ya jabala wajawafungo mwono bala uja ulole tijandole bana Sha kairi Rahari jafanya inqdiya hendo la Lira uzise bibi harusi kangu manzu Bahiwa tefunda mbaba bibi harusi ba Hindi na mose bibi harusi kangu manzu ba Bofu badi uzalo hale Rauziseka bibi harusi ngumanzo Wadade ya janae badu Wanimide na kauzisoka nego chukubaleke kuja kubali ya hafe Kubizara kaba Kujo charibu Wega mungu mlido Wale mazari wa heo Wabata Bahide na mliyo Hata mtukufu Hassan Muhammad Beseba huwa mweda Dubai Ha 200 euro na 100 euro Ezo nukuzonda Wanu wajo mbarizi ni komateri Ezo nukuzonda Ubese hizo pauni za shaba hizo Au za fedha Hizo si pauni za dhahabu Ezo nukuzonda Ubese pauni za 200 euro na 100 euro Na 150 euro Omisona ishi ya yamba ikase 500 euro Ngo shiyo ngabo ambao 600 euro Ngabo ambao 700 euro Eze pauni Halafu ele sualangi lopana Mru ya kaulola ya patuwa pauni 10 Akatu yenzi maika 50 euro 100 euro Abasa haja Mru wangu anzo ya lola Aboye nguso chukwa uvubama Eze pauni zungo chukwa uziunada hubi abasa Haya Na mwishiye leso ala hilo Ege lazimiyo Ya mnike valueri Au mathana ni mru ya kaulola Ani kuaralishi hui komori
ajangu lole haya basa yabo ngujo balezera na shiwi zila wizo na abozera na shiwi yani kwazo ahulumbe na mbuzi na chaucha wakati hiyo wandu atawapata wandu majana maidi na majana mararu wandu kwa hata watu ufanyia wa baba wa watu watu ufanyia damu watu hufa amaide ya zia le Kongo wake kwafu alafu elesu alangilo abo watukufu mndu hapatwa majana matanu asina maishiri na umame ngomira roka ulo la beswa mna majana matanu umna radishi hui aba jangu lolo enge bidio abe majana matanu yala awi abonge ifanywa valeur ya ziusita auzi umengo mitano en sachant que wakati yo e mapesa la hulungu usina jauja e problème yugi obana basa e abili hindi amushiyao igiramusa ero amushiyao na muhime mundu ambuwe ezi khasara ni ze problem zili yo ngabo mdia kaulola patwa pa unitano wabiri ma 20 au 100 ajangu lolo eze pa unitano zila ijokera mbia rumia zuma ko mitano mathalan abasangelo ya shide zuma jana matano kwenda hiyo awisa irona ha bashi mdoda zitae a problème rondo baibano kemru e mapesa anu ya haho kutupati wango ndo wafanye jo hunde madami bahi ya uka kana wawade kuja wangalia ukana maskini kuja wangalia ukafanya walima kuja taima maskini she serikali ndo atuko uja wale hunu ma ministre waju la hunu ma wando adima ndo atuko la hunu shaina ulo maskini haina ulo handicap haina ulo ula katula ishot woti walima ezabili mamaskini namro msirini ba do wando adima basi do wando wafanya hata hitima wandu ambanga tusomo hitima mndungu taho wandu tima basi wa hemi haruma wandu walao shaka bati mna mji au mna moto ulolikoli ujo wamba bakiba ni kwa mna Riyadh hitima ya wandu maduhazi wa loere trete walona wana wasoma watu walisa watu wanosa shaka bati mna moto mtiti ujo parole matahali ya jani kwa mbahindu wanunga bo mndu mduhazi ulona mali ulona nafasi ngabo mduhazi ulo maskini ngabo moto ulona maiye ngabo moto ulo maskini abonge hapo watukufu gelazimio rifikiri yauka eze khasara za hea dangizo zinchi zandani ngo penalize fami yaho ndo hababa la nyumba hamanga uswire ukango tukaulilala iyo nda inu yambao fatwala alayhimul amad usanga uswire ukana yulandi yonjenda na la retraite owenji kartusi la ngartumela tobala mro chanja we dara ela diho direct artumela rumweze seruke zinchi na bo muringa sifarata kartu no renderi wa hula libaki hunu rifu rede hata kartu njese marisa rende chao iyo akomori kwa tundo elewa aswande si majindo rilo hunu onti kojo simbu au penalizo wana kutu angali onde urenga mjoba walenda lola kajato hata enero harango zamnaka uri barakatusta hamidi shetu abila roho tena na tsemba da horibe mjomba abo ya roho hula mzalula rengeta habwende sahe ba basi ubaki chao sabari kajatanga katusimbua kana ulibadene shatsi ko jisi wa jobas azoko li hadosis ka sha ele dhambi la ho nana sho ho anuhiri ya ukawake kwa somo kajunda publiki katunja prive katina gari katina rokosha mwala lazima mna nyumba Faransa na Ethiopia sena wili nezebia na Ethiopia zengozo zi paralyze hunu wandu wa shio na hula wande hula wafanye zengo zila pia warudi watimbuliwa wa imagine hokale longo niko mruzi wijana arengezi yumengo mina rila nkarwa wengo tuka ulibezi wijana waerewa zobana yeye ngo tuka ulibazi wijana na umbesha wandu wa bela ziwijana aruma beba watanu wa bela ziwijana mandu wa wazigongo wajawanere ya zobana ziwijana zila ngampozi yumengo mina niwanike shabala minga mtuka ulibazi wijana na wale zona rumia lezi yumengo mina eze usuda ngezi jao ngamlivomenji rana ala na Parisa zabari aria udelepo na yomengoni mwe kibri abonge heni afanye ada na juu ya ukana harengeze maliza hoa na nefamino wajuhu hende hani kawandu wako otilo wakaribu ala nguhezo wa mnika mapesa menchi atuza menchi baadegi wezo majimbo basi abala ngabo wandu wadumizo walikoli ngabo wandu walu wawade wandu zaho ngabo wandu walu na malene ngabo
wandu watola moliko izo zonti pia ngizo kujazifanya yabo Mwenyezi Mungu tukaukarati katirati au kakuja ishiria wa atita alqurba haqqahu wal miskina wa ibn sabila wala tubadhiru tabdhir erogo yo kujaifanya yabo dojo kana Mwenyezi Mungu katirati isabili banu huko po hujitaru madene ne heji wamba manistatan adu joshinda wewe kutushinda ngondo wako pe ondo arumia rumarungo mbitela halafu inu kwamba qiyasi na aqli qiyasi na aqli yauka dini njo hundra fadhila Mwenyezi Mungu ambeke kutina sava ngei no ntoto ka hundra fadhila nelo nafanye papa nirudine dena hule kibri njendo tara watufanya ndorongo leo watufanya bainge ona akilira hanami yome ngoni mweze ngo zajira rumwe emijia hatu haina mndu boko wanana shwa hino ana shwa waja wa mju sawamba imndu mzima yapoze ngo zahe umji ula ile utuka uzirongole ya bainge yede aba bainge mju fumugo bainge bala hatoka izingira ndo mtofidi ya tijotimbuli wakanga wana mjomba kajapa maele shaula mjomba fidi ya hende apishwe maele yedo antu arongolo we mji wa harantu ranzao imani ranzo msomo ranzo unono ranzo mahakama ranzo jao itongeze emichomba yu ngetungo utwa magari niyo zungusiwa ende kwa barani kume a gauche à droite yabanga nyibanu watukufu ngamundunga undo msiba wa hundaye tikamili hauka wajorongole miji hatu ngamu imagineo famille ilona wandu 20 haina mdali bibie ya 2000 euro abo deja umshahara wa famille la pia wende arumele shirika la mvio wala bala wana wane wala bala wandu chao wale masmate wala chao pia wandu wajua wasi e mvio yonge tungo mwanga misani 20000 30000 euro wandu wadunga na bala kwa wala bala wana mimi bi 5000 mdu mzima kabando ambao mimi bi 5000 kamdu mbeni ali ba 5000 nyumeni bana heno wana ne mdume imtatae imwana mmae imjombae wana na shwa iwanza ni wapi pia kabati tunto mapesa atunga ino dawo tukuta mjara ngami abantu rege mapesa turibe za mvio ya sarederi yalatsa halafunga bo izo wakomori watso uzele wando lo hunu imagine yalo hula ngo atungorengeze mali zila wazitafanya wale maelene mihogone zendrovi warengeze mali wanyisa wastere ibasi wanyumdeche ine mali ene ze problemu atezendo lazani sotambali ya rumeza mvio hanyukwa jarenga ndro hanyukwa jarreceve ndro mimi njarengwa chao kabatu shindwa ile wa mwanya nyokabala besa vuruzo mkaulu hula limuduzua bale mwanya katina chao barange stress bakatina mapesa ola tirengo naye minja tabusi awazaliwa juhamu kekujada warenga mazuma wajawa wakazabo madaju ande pepele ile tabusi bawalinu na raida ndarondo wa majawa na makabwana na maindido ajamu ni kwa bala nkele le korube hilo abo basi ngukwa mabala ni kwa ballon d'or wandu batatu wa komori mwana kwa korube ila la jeli dushu na maindi bala basangia mabala ni kwembe bo acha wala ndo mzungu sawa kadombi wa mdede sinema wa mpepe asa mwende na mnavaya ule waitalia na basi obwa todwa ibitwe jirenda sinema mwanamshe mzima mumbeni wallahi l'azim damba mais tu sais Fardine. Mais moi, je verrai que c'est honteux. Aller m'asseoir comme ça. Tout le monde vient me jeter des héros et moi je les vais. Merci, merci. Comme un mendiant. Donc ça, heji na isopia. Zira ihwe. Kabatulo na jana heji. Kabatulo na jana heji. Asibabu. Dena dayi, wallah. Na mdona biye kabo tinjia nayi kabati ulona haja na heji asibabu de hada ngoda heji na kujanliba ngoda heji utuna alafu eza vesenge zijao Olanda nipata ola bala heji washile yo yanipata 1000 euro washile bala Olanda haja rume hangu endangale cassette endangale le buku endangale ondwa njamba de zaro hunu pia ungu ni yono mintina kari yashio na yuwa komori okay owanzu yafanye na fanye shanga mwambio ni bani yokana maudu sokia mako ujobuje paka usiwe mapesa anu ya hunduda hu ya rumi anda innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin yanti mapesa hanyu ngamuhibi yao wana mrama asie mwata haruma problemu ze konti za hao neze ndini mwede mnika wao zazi Chantal yamba ashe hakika yabili mjuhane lepa wa mwede mlisa walone zenafasi mrante mamaskini mrante zirewe mrante wanahanyo wadumizo molikoli mjiranti
mwende Muhammad Jumba basi mrado amba usiku ndio para ndio baraza ni hangu yo baraza yo salon yo chao basi wala wabo kutoreje ilewe wantu wengi wafanyize hada wacha ngo washanjeze numero telefoni abantu imiziwa wajinu wa mu restaurant ko ngo tsungo me wana makapuka hauka wajita ma problem woko kwa batia wasazamvu kabatia wasazamvu naichomba ngutoka anti emichomba yulo pari pia ibale sema libada yenge tikati anamalike mjomba kadha alafunga dungwamba hunu haruma mwezi utu ndugu shindo atia zuma chana maili wakoleda balilo faranta liangamizo wana lihammo ndo apia no ili atia onese ukange na yareje na zila pia zila découverte ngwilo mjomba wala basara ngaru dada bana painde bana dada painde le fijala bule arenga mvi katina hasara hata wala lila jomba lendo la loziwa kiltu sikini wandu kana subirie kwa ndo kuzena mimi ngami mtu mtima boraka mimi mtu mtima baika basa ni utoka kufanya tahalili ngamjoparwa awe tukanza pema ile ngamjoparwa na le maele bas katina adumisi wetu wabili ranti ele sai kwa kacha toa tamba hindo atesilipone ko ne karafati zila katijwa zijaja shengera tamba amrohoza bata Allah ngamjoni kezo ndo sangu ranti kontina problem hai anenge tidabo mdo hara mdo ya lole kaula simu mjomba ndio alose zukiwa he awe mwana mshedo alose zukiwa he mwana mme na bale mjomba hende ambali tundondo hospitali angomno ngala wo ke wo Mustafa Ngudiso yawa mustadwa hapo kompeza madala yabo tensabile awe afuma umena mimi ngami jeni ange mnono otushida omuoze mvuza otushida unobu ange mnono Ngudiso iyo deja yo ikawula zimu zandani boko wenje ona masusu ngo twamba twobe nsaho ba kuti mndum nazila juwa ukaye mjomba wewe ngo tikoshira rwete shaka ubenza akembi mwakanza amapesa aruda force wana wenza shonga wa mzaya yuka tsoda ukumbibe kamjaende wana izo desangu esirifanya bakore mndoko za tahara bese wandu washashi nyime ni banuga bomdi ani para nuzisa nyeze kuna mlipendo tsade muikoni atashete tone amba ulone problemu de mwana hatu adumize mrumme ngongo anzo ezano za hao abo ibidio rijezo ndibo fundi fahari waja kado za wandu wadunga na ena mbere na mahindini warudi waja emahari na izo pia tambe mahari na mtu yarenge za boranzimi ya rents bayonga ya joreje aringo zo reje mdu ekopenya kada ena izo sontipi emahari ya reje haya wala waheze kado amagara zoze mbere za turaja nizo ihopia indile swala lino boko waoba wanuangami ya shonga wadungu bao hautsoko pawa pihe warengeze na izo pia masuala yanu ngabo ujinga ulo Faransa bana mndungu lolo haziwi majana ambaba laila ketu waziwa na ndera lole hula tena zirocha diaspora ya ajabu yinu ba kwa tushinda waelewana ukana na rifanye hunu rione swandu wala ezi hasara zonge zijao shabanele za hele zero mndungu lolo banu afanya shughuli harumi ya 20,000 ila tiada shabale harumi 20,000 ila emaharika tukabohari paka usiku watu ala kile ujowisho kana inamwambia nike mahari yangu na bana bafanya shughuli salini famille ijaitwa mapesa hata shaka batombe mapesa ngatolowa bas direct ndola zinji banu kwa tungo kama baya maharike jatolo mime kama ubizo wandu ifondu antihe na meza hili banu kana katira kahombiza mahari itolo banu jauja ufaura nini kwa mtukata andutsa tirele photo yabo waone zi archive ngiso Allah sijati pararu mandola wale ani kwa tamba minja kapo yo rani jaja hon Faransa andro duasa mkatujwa ngomba uche abange watukufu kalazimio haina mkomoria juu ya ukana o ramasese maliza hoana mieshinai asiba bunga manjono bala nyumba ikayao oana hongo joka kwa nanza wendezao komori shango njona usiku ujo usahula wandu dona bala baraza hilo na bomwe demfanya sali na ndogo zinji ili udone sabasi ze usuda na Ethiopia monti hoja urenge mali jitaruma problemu yenyumba da weno wana nize facture na zila wani waleze mndu wako katina hamu katujwa ala jaje entwabili ya rohende zahe ya madhara uba isage mndu mzima wazade wala wanangeta habu ila basi wandeza ubasi wa mdumise
babala kwa chaka mtasha bala kwa ujilejeza to kumbi uhise ne fami zongo za kilaba na wedi diaspora dolo malaba obadia mtu mbaba kanti apa maele kujaka ihosha wenga ufaransa mahame ngomita kwa ngere tete kuna ushindo yeshula hele giza hezeta buzilio shamgo jo baki hunu udole malalao na ina usiku na hizo alafu badia wende wafanye shughuli mtu mbaba mzima katafanya hazi yani kwa ya hunre zuma jana matano balangu to paro bale karo ende hula ndani kwa zume ngomine ande hula basi mapesa ngati kufanya msaje namna hiyo kwa basi ufikire zeno zinu yakana fanya reform parce que ngabu gaspillage kweli na unwa njandete hakunga pa malene menji ngapo papa chinchi mbaba ngurongo bala ha hundu 2000 euro au 3000 euro baba famia hendobi haina mbaba bana mapesa baba hendobi wala bana mapesa rejeza ngapo ya toube juzi banu bati batuka afule ditu alafu mbaba wala baba ndiko kabodi mtehunu wantu walo bala pia rubweze kanga kabodi oda bala mbaba do bare mwa ya la ushuleni ange made arongo wole kalima katurongo wa hawa baya ndiyo mshana ni bala ende afanya mabala swan ko jo harenge mali nyinchi ende za mimi nja mtu aitoka tindezi zongezo pia zitongeza ndrabo na witi na madarau marufu zitambali ya basi abonge watukufu garilisao watu wa hutajifu hakuri rantu wa hutajifu walima garinikao mabahabako no wandu waada na zila maskini ne mafukara na wao wende sawa eze tahalili de namna yote na hamba ngarto tahalili garafanye dalao kama fanye mila shenga mwanzo mwabedi wa mjota mafundi kama mwanzo mwabedi wa namtahema maskini na mtahema yatima na mtahizirewe maindikape wao hamba dhawil muhtajina wao ndo walona besoin wao ndo walona envie ya husu mnarajana ni mnamajana maili shatu kana aina mdo tukaza mharuma kana ujo bakar matahalili ni tukaza mharuma kana ujo arumo walima na zinu zonti pia kana ujo ni kwa envelope na sambendabo ya uka inu dola ya jauja dola kisilamu de mabizo ni mashahidi na hizo zabaki yabo ilopo hawa zabaki yabo ya umadharau zabaki yabo yo israfi amonge jokiriro dhara wanarongo wanu na bungu ajuka jala hatu watijoribe hamrodi ndujo lauli ya mru saidi ya mru wanarongo watiti wana adhkari stahamilifu wende wajihunda ngondo mbeboni na wadana ndogo wakutuka wana kala ndogo wa mafiti uto ufanya wana ndogo do dharau na izema lisa ngo ufanyizwa antao kiburi wanoke mda safanya dange na kiburi tio na madharau haina mdu ya tupemba hindu na wala mdu swali wala mdu ya heji wala mdu someso shawari upa maele unika grupu na tuka ya abo ntojo wa mjini anyuda hu shabala ngo tukanza undeside zengo zilo ula ya upa maele na feleke ukabo mji unuge bidio jawabu mlabo abona bole masaija mbale mjeranze onyi wada hubi jauja wala mdo bemna moto wala bainge mdu hazira nawe siono zikiwa ngutua ka urongo wa bahara azalio anza ikonomi ikoni watimizima amengo mitsanuna besemira ndaro shaka urongo wa amba uka sima shababi bai komori wandu wajidhalilisha usoni mwe yada shatilo mnyezemu ukabainge ngaona mamengo mirandaro ekakuja fanya yada abongo tujoza kama sima shababi wo mjiju bana sima jeni wo mjiju jeni mumjiju bana parisha jeni wa mamengo mirandaro parisha jeni wa mamengo bitana na wabwe kemda sound mamengo mina bo basi abo yo bahati onge andu wa haze nyumba ngo anshi honroachi wanu walisawa wandu kutoa mimi yamtukanda na wathani fanye mashughuli nti promotion yangu ya likoli wantilo wanzani wangu wanti wantu kadha tudana nini kwa wandu wale basi yo mngo nimeza problem ngamjo mtimisizani nimonese ni okana na rifikiri wana riwadhulumu yose mali na rifikiri za pression rijifanyili yao na rifikiri wao ripata waliopatiwa hofu na mundibe bala tenda timpata kama mzira mwe janliba yo problem hapo ngamjo hulipande ngebidio baduka kontra ya mwelewano wa kweli sino wallahi bila yangu juhudi zio maudu tokea kwa abalaunda upatiwa na ukaja abalaunda baba mtukata abalaunda unikiwa auni azukata ujambia wewe unike mapesa mkoka na ushinda ndeka ufanya hazi ya upata mnari alio alafu utaka tufanya hatolo hazini au ngendika pesha ngebidio ya wani hata ya unike zindu zila ifoya hulipe wajideburia sino ngojo ajani ruvo ndo tukujitia ndo limba bititi ulo niyo ekemja munumba yindu mfanye maisha mema mkendo wange upande wori kansari moneseni eni ujuenda hazini
ndune defanya mbahazi yende zai ando arense utodo gare zindu odingoni mwe mafundi au mazefu wa hao mo l'hôpitali mo l'hôteli no mo biro renda euro wa mapake ya eze savon eze geli neze maski ne masutu nezano na hizo pia hizo haki ngoli wa mshahara ngojojonda hulo na zindu wanzao na nutudora mase badeke zindu zendo za latiwa ikakezi yarumilwa chefo ambarenga edo amana wakati yongo jorenga sheka zindu wika yao kutwala la urenge au zindu wakozi jo urumishiha alafu fungo gutosidia na wengo hisi okana zinti zahe shawinge ya manda mingu tsoni abongela zimiyo rido jifikiria masutu ya wandu nezano za wandu nezikombe za wandu nemidumu ya wandu neze sopale za wandu neze papier toilette za wandu neze kushu neze mishwara na hizo pia lazima ri tahadhari ri Mwenyezi Mungu saderi dara wanandu wanu wajoja wande wari teharuma problem iyo ndo ilo nziro rondo na ri loleye rifanyana ndo wajo rifai renti izo wandu walona dut rijokanga ryo zisiwa ili murasoma rambe za kweli kwa jambe za kweli eze mali mgu ya riba eze rizihundu dahu eze rizirumia dahu wandu waona ukentinge dona hii mriati niluka pake mwana Mahamada aparisiwa denjo ujuha sheka tukugwa dukentinge ndona hii ngamina mvuza wana ebidioni sihabasa na ulili wana fungi wana hibi wana ntona maji ntona mwenje lipange namna ya usopareni abonyi watukufu maona ukanga bo wandu walopre wa umaniliani na mwambi yengena mjemu ndungeka kweli rendera waniliensi babanu rihundu votiri boha wananyaswa ulo wafu wasa wafungwa wasa watola muhazini shariti bakindo amba minti na paru jodi sa bonsi juvan paka usiku mrukadha ya juu ulo babu kartuwa nilianti kartuwa ngartuwa wanilia wandu maudu waje waritrahise joga trahise loni ya zali banga monao shayani kabati umushio mara mgomdi kabati umushio Fazwili kabati umushio Anisi kabati umushio pia azalawa fanya misi wake hailata ama kushwarumia halata ange eni wanilio mru wangu jofa abwakati ngo jambaba azalina rendensi hangu izo yanzao no mijini hatupia yanga manilia wanadamu ngo manilia we dini ya hanyu ne mila ya hanyu nensi ya hanyu aweze declaration za tolo na bati jomruwa nitena hajamba kana sisi ekamdo ari komeda ndo binga jufanya jao bayusi declaration ya kaulazimu ho tukufu wa hanyu imstehioni kartuwa nilia mrubanu siti waruma wa mru si waruma wa Mwenyezi Mungu yabo ngari waniliao ensi hatu ngari waniliao wana hatu yeto maya wananyasi ngari waniliao edini ya hatu ngari waniliao emila hatu nozi komelo zitafanyiwa yabo basa ni wanzo na wanilie izo kokodo za lazimu sha itike hama mru ngojuka udoende siwani mdoke ule hamba jao yabo yambe jao basi wanasho hatu watukufu wajuri para kairi ni wanasho hatu mtu harumaze parti na nyimlo harumaze parti na mjuhe mjibu omparaunu bawandu walo komori wala doana hanyu amana zitabu zili yo kartushindara ramfia kartushindara ka wanadamu wa uyanshindu asibabu ezerugozino nti haturitibe ndu rtojwa hala dabi ya jiaranga mizizi ya riulilie ya rifungi ya rihibi ya ridaraulie katuwa zamana damu haina wakati mitso shida mzazi hangu mzazi sharifa yamba azali hadubungu tsobo wana waho wa komori shahara ngo wahengu tuwasindisha kana na mdoa rumanu fanya jao baho wandoji wakubali ukainde namna lazimu rienshi rike watwana emijia zayo wana wawaza wandoa wabazali renga kamona we wandu wadoka azali bahile uti parse audio inwanu tishanga sofi namone yona iparsa lelo wa abo wenge arumeze rezo abasangu ngurongo chana mwishe watukufu andu wajuha wabuliwa wende wafanye sinema ya hari lelo Octobre Rouge Octobre Jao wangu afeteo mafiti marufu sheza mradi aizo kapati ujozifanya na mumieba ndizo azali ya joja mliseni tihale yabo shaskanza ni mtinie ni mrusaidi yeye ziswafi shabala mbesera haja karego hazini na mwaneta inwa andona mbie mwana we likanza lambi kayati jao yetikeno vya hali ni bakikundisha wangu na famille watone ngensi matrika orofizo nzao isema lijate na wapo ndio wana noti wahena siku naona convocation ya datano mafiti wa
washangaza la population ni jeshi tsingujo mjini baada ya jambo shokao manifeste ni wambi ukaya klara ukaya kama shindari toletrize population yenu wakia muharara muda mahakumi donc na wakera di wa kubali ukaya rais wa dawla wa rais wa nchi kamili na wangu ya wani kaza wa maana wangu afanye serikali donc kwa wafayo population donc abo kaya mkati CRC na mkera de ndetse tobia biza ukaya mdo umetamba makubwa mkakambiliwa umushangaza wangu umemani umenasi wangu mijini mwana mtihali hiyo zifanyiza hao batina legalite likanza rambi ukaya tijao yetikino vya hali bakikundisha wangu na famille watole ngensi matreka orofizo nzao ici marija tena mwapa ndo wana noti wana siku na convocation data na mafiti washangaza la population ni jeshi tsingujo mjini baada ya jambo shokao manifeste ni wambi ukaya klara ukaya kama shindari toletrize population yenu wakia muharara muda mahakumi donc na wakera di wa kubali ukaya rais wa dawla wa rais wa nchi kamili na wangu ya wani kaza wa maana wangu afanye serikali donc kwa wafayo population donc abo kaya mkati CRC na mkera de ndetse tobia biza ukaya mdo umetamba makubwa mkakambiliwa umushangaza wangu umemani umenasi wangu mijini mwana mtihali hiyo zifanyiza hao batina legalite amona hao washahida shahidu min ahli tola hazamba wai eka kamjaju mabuje kamjaju wa mabuje ti hale yabo inde mbayindo azali ya jo mwereanio hauka ndizo ya budiyo indo mwiso wa hanyo ka kamjaju wa haraka asuma ni jo mwereanizi ndeze mbakisha na wana wasa do uja ndizo mjodolisi wa basa ukwa huze bahari kabati yindu zindizo mjodolisi wa basa abo ni asumani ujandare ngewa ni ya mwereni দেখেন পোকা মাকড় যা যাবতীয় আছে সব বিক্রি করতেছে সাপ দেখছেন একদম তরতাজা সাপ টাঙ্গাইতেছে ইঁদুরও খাইতেছে এরা দেখেন পোকা মাকড় যা যাবতীয় আছে ngondo ya halesila aina ba ndidisa otoyila au ule maile mahavu ya bata unje koma bosho joka udungo jomba sana mtaka haizo tukufu ni wanazijana hamara ya saya wastaarabu na mjuhe kamna ujua ambao waduhaziwana kamtutsanga kamtina fikira wasa kweli shanga mtuko anza on maduhaziwanu wafe mwende mwabe inde generation ya nyumenina kamtuone sata nywana zijana mwanzo mwende marumenti aske kamtuko fikiri basi namna ya uruma shakamtukira namna haramu ya ukayalao kamtuone seze mvuza uone sa ukananga sipre au towe manza shunga woi enyi wana zijana mwatimizi kume mwamba ni mlugana parti yahe enge mjua mbalize parti sahanyu no maduhazi wanu so bana mwede mwafe kaulu la mwisho na bani mwambieni ngabo wandu waluna mwanyeza usekua mna haramu woyendezahe shangwa fanyo makri wanzo mndu ajia mtowe wajombe wodo wafaku wa warenge mkini wasezaha wenza shunga wanu warudi warenge na oti mwambiani ya uka ngwa unafikira hanza wabeze wa usiazali ekangwa hisio ukazali kana umetrize situation amongebo watukufu gelazimio lifanyo uadilifu lifanyo uaminifu haraka je kiperenti hatu hizo ndizo rakanzani mwambieni abo Mwenyezi Mungu nikeza khairi mtiranti zedua ngampara bwana shohatu wazaza hatu watukufu karna ujo upulili enti ende wajaba na mtaheze drapo babi idhnillah ngarambao shangaru wanisao lifanye hizo wakomori wajo ujibiwa enti yaha uibasauhe Mwenyezi Mungu yajuri nikeza khairi Allahumma amin nge narike haruma zedua timwambia ni juzi uka ujo hunda nafasi hondoka bati wando wajo mwambete na waanzihe zempado na wa prepare namna wika yao ngarjoka na bezwe nanyi sheleke mshesi flavor zilwa tawabo dizira utsende ushindana na mndu yado ambari kana udota wabema na yatojo tawanda bejo kana bainge ndazi ngaroka na uri ndongo
utrawe bwetezira tije uja udwamba goshindano na wandu boko ule mengu pia waisawa warambu wauka ariye kajajo trawa kajajo parjo jibu emali tuenda jibu hojera singa rojo doero ezemali onge izoni jora kanzari mambieni watukufu Mwenyezi Mungu jori nikeza khair ya kurubishe lezeni wa razamba omangamio wa hele fujarilin eni wanjizenti hatu khair Mwenyezi Mungu namnike arere eni wanjizenti hatu shari Mwenyezi Mungu natomrejeza sho haraka hena mna Mwenyezi Mungu yaritsanganya abantu yajari tsanganya hafuraha rahunu yanjalie diaspora inje yakili ijue za lazima wafikirio wana haona hizo sonti pia Mwenyezi Mungu na angamize haraka maadui wanangensi hatu mateka ya hifadhi wanaziwa na mgu ya ribao noa hoandwaji ya beho unono o aloa wade